Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah sininna tomato malabiki sila suruh malabiki jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuru siki maraja mapuji laurisisi arajanna pong Allah Ta'ala rilanay waktu yang kamopi napinranga pong Allah Subhanahu wa Ta'ala umur napinranga ki adisi-disinga gangkana padang kaki si pulung padang kaki tudang madapunga rilanay onronge buat satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah yan aritu majelis aring rangangi lauri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini na tumatama malabiki sila surah malabiki na ripakalabi ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yaroidi rufatawe na pancaji ki pong Allah Subhanahu wa Ta'ala rilibot na iyalinoy di na pancaji ki untuk tuwa mananung niya anca jingata rilibok na yelinoy cinampak mi bawang maka dia nabita a'maru ummati baina sittina aw sab'in yaro muruk na nasang umatku nasa nabita antara 60-70 tahun saja. Narimakon na naro sini tumatama malabiki nariko tuma bicara amating Purana panasani pong Allah Ta'ala iro amatingi makade kullu nafsin za'iqatul maut sininna anu makinyaway yang kay tuwo rilebo na iyelino za'iqatul maut iya mananaro pasti nolamanang iro italai amati. Nikia hadir yang mulia yang menjadi persoalan taniyato amatin nasaba iro amatingi manasani melotok kigaha yarek ganade sedia kigaha yarek ganade nato sedia madisi kigaha yarek ganato malasa malolo matoa narik konaratte ni ajalanna fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Narik konaratte ni ajalanna si dia atah maka tan risambungi anu mapunco tan ritappa anu malampi. Ajal tidak akan pernah bisa diundurkan walaupun sedikit saja. Namoniha si tengah detik mi bawang. Tidak akan bisa diundur dan tidak bisa juga dimajukan. Narimakon na naros ini tumatama malabiki deki gaga miseng yero ajalatah. Maka dakiga ki monro mati umur usiaga na to mati nan niya aga ipegaw na to lele rifamase na pungala ta'ala. Semuanya dirahasiakan oleh Allah. Nasabak magai nailorangi fungala ta'ala si mata angkaki matika angkaki mapas sadia moloiwi yero itallai amati. Narimakan na rasini tumatawa malabiki alisungan na alena almarhumah tumatotta kung haji cilla mamagi-magi ro alena almarhumah kay si mata itarimay sininna pagkasiwiyang madicenna amala-amala madicenna na niya dampengi sininna atas salanna. Begitupun kepada keluarga yang ditinggalkan
mamagi-magi iwiringi asak barakeng nasabab benengi melo ifong Allah subhanahu wa ta'ala fatallay apalang angke nalulungang keluarga na taw angke risalay. Maka dia fangulut ta'ali karramallahu wajah a'tahu Allah bi ajrahu bi ghairi hisab. Apalan na yarato angke na tuju abala yarega ujian yarega pacoba yang berupa yang namanya kematian. A'tahu Allahu ajrahu bi ghairi hisab. Tidak akan pernah bisa kita hitung. Dene rule bilang onroegana apalang napasadianga kifung Allah Ta'ala ni kia malomo iya palang ngede na rilolongang narekko na tuju ki amating na de igaga asak barakeng ngemak di bola nasabak narekko na betu ni faddi tawe mabiasa na lufaini sak barae narimakuan na naroidi keluargana yang kay nasalay almarhumah angkalalo ki si mata kusipa sipa sak barae insyaallah ilolongan ni apala batuai mancajitoy apala lori alena almarhum nareko ongka ki ikhlas dan insyaallah perjalanannya di hari kemudian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sini na tumatama malabiki sila surah malabiki narifakalabi rifong Allah Subhanahu wa taala. Ia acara takziah maladai na syariatkan inabitta na sabab magai ada beberapa hikmah yang dikandung dalam takziah. Nomor sidi yaro takziah mancajiwi padagaraga pacapu campa papakuru sumanga lauri alena keluargana yarega atau marialena almarhum. Kemudian yang kedua mancajiwi paparingerang lauri idi angkena salai almarhumah. Yarega idi angkai mo panawere kesempatan fung Allah Ta'ala untuk tuori lebok nalino maka ia amatenge mamadai lakda ni mancaji wi paparingerang maka dan reguruta benengi dena gaga paparingerang papangaja banna bawang amatenge maka mamadai ni yero amatenge yalai pangaja. Maka sini teman-teman malabiki sila surah malabiki nasabak yero narekomati ni si dia atah. Maka ketika kita telah dikuburkan angkani riawana calori na kiburu maka dua mi bawa keadaan monriwi yer si dia ata rilalan na kiburu dua mani bawa keadaan tamati kirilalan na kiburu. Nomor sidi imma raudatum mir riyadil jinan wa imma khair hufratin min hufratin niran. Nomor sidi imma gi ki burut taman cajiwi darat-darat na surga taman-taman surga. Na yarega mancajiwi ki burut ta hufratan min hufratin niram. Jurang dari jurang-jurang api neraka. Maka dua keadaan ini yang terjadi di alam kubur pada saat orang telah meninggal dunia itu sangat ditentukan oleh amalnya. Amalanna pannasai keadaanna rilalanna ki buru nareko makasingi amalanna riwattunna tuo rilebok nalino maka insyaallah ketika dia telah dikebumikan maka kubur itu akan berkata selamat datang wahai kekasihku. Engkaulah salah satu hamba Allah yang berjalan di atasku yang paling aku rindukan maka kemarilah saya akan memberikan kepada engkau tempat yang begitu indah dan bau surga atau pintu surga akan dibukakan di dalam kuburnya sehingga kuburnya akan menjadi raudatan min riyadil jinan menjadi taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala narimakuan naro parallulat dai pakasingi ro amalai. Na ya muamalat kaminan napatu-patukangi Nabi sallallahu alaihi wasallam de lain banna sampajangi. Magi yoro sampajangi na rampai to riolota makade sampajam mituna na tujaji. Bahkan angka yelo makada namoni hatuo ki sisa butau narekode na to masampajang de tugaga gunana.
Magi ero sampajang yang sini tomato lebih ki. Nanasang itu riolota maka ada sampajang minato jaji karena memang ternyata adalah naside riwayat. Bahkan ada yang mengatakan hadis qudsi. Riwatuna pangulut ta Adam, neneta Adam. Melo ipancaji rifung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka riolodena panarifancaji neneta Adam. Fung Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaiwi polewe apa sulapa. Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan dari 4 unsur. Yang pertama yanaritu api, kemudian angin, kemudian tanah dan air. Dari 4 unsur inilah manusia diciptakan. Maka hadirin yang mulia, riwattunna pungallahu subhanahu wa ta'ala melo malai alusukna api na pancaji wi Adam. Maka nautusui malaikat Jibril alaihi salam untuk mengolo rifangulunna api. Maka dia ogita datunna api. Aga nafo pangulutta Jibril alaihi salam. Maka dia wahai penghulu api, datunna api. Nasuro ka nasa fungala ta'ala na parintaya ka fungala ta'ala untuk malai alusukmu nari pancaji Adam. Maka dia api Jibril mailo mukka nalai fungala ta'ala alusuku na pancaji wi Adam neke di sarakna. Maka dia pengulut Jibril aga sarakna api. Maka dia api nasille pak makasiwiang. Makutane pengulut Jibril maka dah aga bima pak kasiwiat tak. Maka dia api ya royak pak kasiwiaku Jibril ya naritu tatonga maringerang makasiwian lauri fung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin mulia, Jibril alaihi salam menyepakati, menyetujui persyaratan na yeru api nariala alusukna ipancaji wi Adam dengan syarat iselepi pakkasiwianna digantikan ibadahnya. Maka hadirin mulia, kemudian fung Allah subhanahu wa ta'ala nautus si Jibril untuk malai alusukna anginnya. Maka singkat cerita, maka day pangulunna anginnya datunna angin maka day melomuka yasang melomuka nasan nali fungala ta'ala alusuku na pancaji wi Adam na sille pak makasiwian. Maka day Jibril aga pakasiwiat ta idi angin. Maka day anginnya yero pakasiwiat kunasang ya rokok ka makasiwian lauri fung Allah ta'ala. Kemudian begitupun dengan tanah. Tanah juga mau diambil. Melo matoy ala lusuk ne pancaji wi Adam iselle pi makkasiwian pakkasiwian na tanay yanaritu suju makkasiwian makdarari lor fungala ta'ala. Tudangi makkasiwian makdarari di fungala ta'ala. Kemudian air sujud. Sujud iwai tudangi tanay rokok ya nginge tatungi api. Na iya pakkasiwiannya sini tomato malebiki suku iri lalanna sampajangi. Narimakon na narosini tomato malabiki makadani tauriolota sampajam mi nato jaji. Maka hadir yang mulia yaro sampajangi jan cipta lori fung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia fung Allah ta'ala riwattu melona na pancaji si dia ata alastu bi rabbikum niga po pancaji ki. Maka mape balimana ki di lafong ata maka da qalu bala syahidana idi mi puang usompa idi po pancaji ka. Maka ia janji insyaallah narikoto pada mati na matu tolele rifam masena fung Allah ta'ala. Maka nasingat ifung Allah ta'ala aga pura ya janjian. Narimakon na narosini tomatama labiki sampajangi maladda ina fatuka kinabita sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil abadu yawmal qiyamati salah. Ya kemina mamula-mulangi mati riparissa si dia ata ya naritu as-salah sampajanna. Fa in saluhat saluha sairu amali nareko makasingi sampajanna na piarai sampajanna maka insyaallah sampajanna mati piarai dia surimunrina fung Allah ta'ala macce manangi makasingi yero sininna amala-amala lainnya.
Wa in fasadat fasada sairu amali. Narekko masolangi sampajanna, na carobiangi sampajanna, nangga biasa ni sampajanna, maka mati ria suri mondrina fong Allah Ta'ala de toga agam mi waiwi de na matti sampajanna nagangkanna maka cuy manangi amala-amala lenge mace manangi masolang ria suri mondrina fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini tu matu malabiki. Kemudian fong Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh diapai rodendre sulapa akan diizinkan oleh Allah. Iwerengi matu lalang rifung Allah Ta'ala untuk macallah. Nasabah magai hak na memang yero apie. Pure ijanci maka da melo mukka ya ala alusuku ipancaji wi Adam ipancaji rupa tau naselle pak makasiwiang pakasiwiaku ya tattong na dega aga tau melo tattongi sampajangi maka ipalalo matu iro api untuk macalla baik imma giha macalla irilino yana tu namping ina rekong kapacalla na fung Allah Ta'ala pak de nangka nalappa pole riapai sulapa imma giha pacalan na fung Allah Ta'ala berupa api yang menyebabkan adanya kebakaran itu pak. Bayangkan narek kuyero api pak melo macallah kewalahat tawi pedai. Didatangkan berapa air tidak bisa. Semamagai ipalalu memen ni hari fung Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk macallah. Kemudian dari angin maka kira-kira pak yero anginnya. Kemudian begitu juga dengan air dan tanah, dan 4 unsur ini pernah kejadian pak. Kege biasa kejadian ini pure irita ripalu. Beberapa tahun yang lalu kita melihat betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengizinkan daripada 4 unsur ini untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dega gemulek bandungi pak. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, napa yokolino napa yokolino dena ne rulle mewai alih maka ni matur ya sore mondrina fung Allah Ta'ala. Bagaimana ketika kita di alam kubur, maka yang menjadikan hufratan min hufratin niran ia pancajiyero ki buruta jurang dari jurang api neraka de laisa ngadinna amalat tamatori wa tuttatuori lebok nalino. Amalat tamatori wa tuttatuori lebok nalino idi mato patuoi apie untuk mutunui aleta idi mato nange papole yero anginge untuk callaki idi mato papole pacallanna yero tanena sabat dene selle pakkasiwianna idi mato papole pacallanna waie gangkanna. Hadir yang mulia dia suri mondrinna fong Allah Subhanahu wa Ta'ala mati. Ada orang yang tenggelam di dalam keringatnya. Talemma iri pusakna napakua tau rifong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nari makana naro sini toma-toma malabiki sila suram malabiki. Yero idi tuo rilebo na yelinoi paralui pada ipakasingi wi yero pakasiwiatta terutama sampajatta. Pada ipakasingi wi asi sumpungatta lori fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabak dua mi bawang asi sumpungan ijagai narekomelo ki mancaji isa suruga. Nomor sidi hablu minallah pakasingi wi asi sumpungatta lori fong Allah Ta'ala. Wa hablu minan nas nania tapakasingi wi asi sumpungatta lori fadatta rufatau. Dan ini akan menjadi penyelamat bagi kita nanti di yaumil akhir. Maka hadir yang mulia, kemudian yero matu nareko tomatina. Yero nareko tomatina hadir yang mulia depa nasalasai Allah langetta. Kita baru berada di alam kubur. Angka mau pamatu Allah langang masih ada alam setelah alam kubur. Nareko napatoko ni fung Allah Ta'ala ripada mahsyar. Sinin na to matewe ifatoko manam mati rifung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan berada di padang mahsyar. Okoni romatu padang mahsyar maka lari-lari mana tahu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Maka lari-lari mana tahu pak? Ada yang lari kepada bapaknya, ada yang lari kepada ibunya, ada yang lari kepada istrinya, ada yang lari kepada sahabat-sahabatnya,
ada yang lari kepada anak-anaknya. Aga katana na lari, ternyata digaga nakatai sangadinna melo ilom melau apalanna. Iya. Lari wilo ko indo ambo na melau ambo indo tawerema nak kasi apalata cedek muah. Parallu lada ka kasi mako kue apalan. Gangkana aga na puada ambo indo na tapara jaka dampen na nasaba iya parallu to. Iya. Ia kokolino pa de togaga ambo indo lemu nyawa de naiwai anak na nariko capui warak na barat na capui duit na. Iya. De gaga pa ambo indo lemu nyawa de na werengi duit anak na de na werengi andre anak na niki mati ria surimon rino fong Allah Ta'ala de na gaga tau siya wai pa. Kita akan selamat dengan amal, kita akan dihisap sesuai dengan amal kita. Wal waznu yauma idzinil haqq. Pada hari itu akan terjadi hisab yang adil. Adil imatu timbangannya riwat wiro pak. Iya. Faman saqulat nigi matana. Iya. Amalak madecenna fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuh fa ulaika humul khasirun. Nigi maringang amalak madecenna. Yana rumatu mancaji taurogi dia sorimun rina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sini tumato malabiki sila surah malabiki naripakalabi rifung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi riolode napa? Iya, riolode napa na riola yeri talai alam kubur, kemudian pada mahsyar. Maka pada engkau lalu ki pasadiai bokot tamawarita. Iya. Nasabaya robokot tamawaria mati ia naru itiwi mati mangolor ya sorimun rina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Na yero italai atu ngarilibot na yelino pak. Semua yang ada di dunia ini yang mananna angke rilibot na yelino dua mi bawa sifat na. Dua mi bawa sifat na punai angke rilibot na yelino pak. Nomor sidi na rekotannya idi salaiwi, nomor dua alena salaiki. Narekotannya idi salaiwi alena salaiki dan itu pasti akan terjadi. Iya, itu pasti akan terjadi pak. Makana sini tomata malabiki sila surah malabiki naripakalabi rifung Allah subhanahu wa ta'ala farallu labda ipa tiga meman ni aleta ipa sadia meman ni aleta riolode napa na laki mati pong Allah subhanahu wa ta'ala natulele na rifamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sini tumatala biki sebagai kesimpulan maka dian reguruta hayatuka yauma ini yaro atu tungat tarilibot na yelino dua ngasumi bawang yaumu zar'ain siasoki matanang wa yaumu hasadin siasoki mamaning madupah ya narik ko tau belawai nasaba ogi belawa ka ya tau belawai maka dia mengalah ya ko tau boni dia sengaja bahasa na panen emas sampak ya. Jadi yaumu zar'ain siasoki matanang iya. Hari ini kita berada pada hari pertama. Angka kiri asoma mulang di mana kita menanam. Iya. Maka atanak pak, atanak ibu. Iya. Tanak kita tanat makasing, nareko makasing tanat insyaallah makasitoi mati hidup para sorimon rina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nareko magalloy tanat magallotoi mati hidup para sorimon rina fong Allah ta'ala. Iya. Nareko mega itanang mega to hidup para sorimon rina fong Allah ta'ala. Cede itanang cede to hidup para sorimon rina fong Allah ta'ala. Iya. Nareko majai tanah rilebok nalino maka jatuh matu hidup para sorimon rina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, narimakuan na narosini teman-teman malabiki pada hari kemudian, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala nawala isininna amala-amala purai ipugok rilebok nalino, maka pada hari itu dia nagaga wading makke guna yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itulah yanfa'u malu dena nakke guna waram paratta duita angke tatanang tatabung okor rekening BRI, BNI, Mandiri dan bank-bank selain yang lain ya. Sininna waram paratta angke pura tapak depung bola tamalopo to baru dan sebagainya
akan kita tinggalkan, mereka tidak akan bermanfaat pada hari itu kecuali ia purai ipalau untuk agama na fong Allah Subhanahu wa taala. Wala banun makoto para wijawijatta. Pada hari itu tidak akan ada lagi yang bermanfaat, termasuk wijawijatta dena nak keguna rilalan na yaraswe denule mewaiki okokoki lino masih sapa wadingi newai anata narikong kanata tentara, kanata polisi, kanata dokter dan sebagainya masih bisa dibantu. Nole mo pa mewaiki nekia nariko riasori mondri ni mati pa ketika tubuh kita sudah berada terbaring di bawah tanah. Dena nule mewaiki wija-wijata kecuali wija-wija masalewe, wija-wija madecenge ia si mata angke melo doangan ngi tumatuanna. Ya naru nampengi sini tumatuan lebiki tanam memani tanah ya angkai mananungan ngi ilolonga wasilikna aga nasa nabita mananungan ilolonga wasilikna narek kotomate na talumi bawa nasa nabita idza matal insan in qata amaluhu illa min salati narek komate ni anak pona adang masaran ni nyawana si bawa tubunna maka tapat tu ni sininna amala-amalakna kecuali telu. Nomor di pasideka malarita sadakatun jariyah. Nomor 2 pak disengat taya make gunai. Nomor 3 wija-wija madeceng ia angkai isalai si mata melo doangaki si mata bacangaki baca-baca deceng si mata masumbangaki si mata mewaiki riasuri monrina fong Allah Subhanahu wa taala. Sini tumata lebiki sila suram malabiki makoni rokapang sampa wala ada si parengerangan mamagi-magi nafak barakah ifung Allah Subhanahu wa taala nasabak namoni hatu cek dek mi nareko mak barakah mui ya aga gunana maiga ya malampe metatoni cakarudutoni dek tona nak barakah maka sini tumata labiki ya sekali lagi pada loni meh ne pasadia buku tamawarita nangkai pake ya suluang rilino cinampe lebih-lebih pihak materi sorimon rina fong Allah taala wanua mananungan dega ga capakna lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.